Postojale su mnoge vrste dinosaura i prahistorijskih životinja, mnoge od kojih danas ne možemo ni zamisliti koliko su bili veliki, snažni, izdržljivi i koliko nam je drago što danas nisu živi. Tabi TV vam predstavlja top 10 životinja za koje vam je drago što su izumrle. Treći ili četvrti dio, više se ni ne sjećam. 10. Ankylosaurus. To je vrsta dinosaura koji je živio u doba krede. To je bilo prije otprilike 79 do 60 miliona godina. Ovo je dinosaur vrste Ceratopsid, znači slično kao i Triceratops za kojeg ste možda čuli. Ova vrsta dinosaura hodala je na 4 noge i bio je biljojed. Ovaj dinosaur je bio otprilike srednje veličine za dinosaure, pošto su postojali mnogo veći od njega. I težio je od 2000 do 4000 kila, znači od 2 do 4 tone. Bio je otprilike 10 metara dugačak, kao nekakav slon recimo. Ajde zamislite da idete u jednu večernju šetnju gradom i vidite jednog ovakvog Ankylosaurusa. 9. Iguanodon. Iguanodon je jedna vrsta dinosaura koja je živjela isto tako u periodu krede. Ovo je drugi dinosaur koji je ikada otkriven. Znači, jedan od najstarije otkrivenih dinosaura ikada. Pronađen je 1825. godine. Znači, tada smo tek otkrili da su dinosauri postojali. Tada ih čak nismo ni nazivali dinosaurima. Ovaj dinosaur je izumro otprilike prije 125 miliona godina. To je davno. Ovo je bio dosta velik dinosaur. Bio otprilike 25 do 30 metara dugačak. Težio je 3,5 do 3,8 tona, znači skoro 4 tone. To je jako veliko. U usporedbi sa današnjim živućim životinjama, sigurno vam je drago što ovaj dinosaur danas nije živ. 8. Nanotyrannus. To je jedna vrsta tiranosaura koji je živio na zemlji u drugom dijelu krede u vrijeme mezozoika. Za ovog dinosaura karakteristična je njegova mala veličina u usporedbi za druge tiranosauruse. Bio je dugačak svega do 5 metara i težio samo 500 do 1000 kila, što je malo u usporedbi sa drugim tiranosaurusima, koji su bili pa više nego duplo veći od njega. Fosili ovoga dinosaura nađeni su u Sjevernoj Americi 1942. Kao što vidimo, ovo je dvonogi dinosaur mesoed, koji je živio u šumama i u močvarnim terenima. Tako da ako živite u nekakvom močvarnom terenu kao ja recimo, morali bi se paziti ovakvih nanotyrannusa. Da su danas živi, no na svu sreću nisu. 7. Nigersaurus. Ovaj dinosaur, pa jako smiješnog imena, živio je isto tako u periodu krede, a izumro je prije otprilike 115 do 98 miliona godina. Znači davno. Ovaj dinosaur je jako poseban zbog oblika svog kostura. Kao što vidimo na slici, ima jako čudnu čeljust. Izgleda kao da nema zube, već ima samo nekakvu kost koja valjda melje hranu, tako mi to izgleda, ne znam. Što vi mislite o ovom Nigersaurusu? Ostavite mi svoje mišljenje dolje u komentarima. Ovaj dinosaur otkriven je od jednog francuskog paleontologa i to baš u zemlji Niger u Africi 1965. godine. Ovo je bio jako velik dinosaur, imao je otprilike 10 metara visine i težio otprilike 4 tone. No bio je jako malen u usporedbi sa ostalim ogromnim dinosaurima iz krede, od kojih su neki težili čak do 50 tona. Veličina ovog dinosaura uspoređuju se sa današnjim slonovima. 6. Carnotaurus. Ovaj dinosaur izgleda i jako zastrašujuće. Pogotovo baš ovaj crvene boje. Ovo je bio jedan od dinosaura mesojeda, koji je bio jako uspješan lovac. Izumro je otprilike prije 75 do 65 miliona godina. Bio je otprilike 9 metara dugačak, te od 1200 do 1400 kila težak, znači 1,5 tonu. Ovo je jedan malo, ajmo reći, manji dinosaur, no definitivno više agilna vrsta, znači imao je tijelo prilagođeno za lov. Ostaci ovog dinosaura pronađeni su 1984. godine u Argentini. Prije nego što nastavite gledati ovaj video, dajte nam jedan like, ostavite koji komentar i recite nam koji vam je najstrašniji i najbolji od ovih dinosaura. 5. Stygiomoloch. Ova vrsta dinosaura pronađena je većinom u Kanadi, isto tako u nekim dijelovima Amerike.
Izgledaju jako fascinantni jer pa čak na neki način me podsjećaju na jelenje rogove sa ovim svojim jako čudnim rogovima na glavi. Ovaj dinosaur bio otprilike 2,5 metra dugačak i srednje veličine. Bio je biljojed, pa nije bio toliko strašan. Ali zamislite samo da vidite jednog ovakvog dinosaura u nekakvoj šumi danas. Pa ne znam, kako biste vi reagirali da vidite jednog ovakvog baš danas, eto. Napišite mi u komentarima. 4. Cagan Mangas. Ovaj dinosaur ima jako smiješno ime, a otkriven je 1993. godine. Po svom kosturu jako sliči velociraptoru, no malo je jači i robustnije građe. Bio je otprilike 1,5 metara dugačak. Nije možda toliko velik, ali sigurno kad biste otišli u šetnju i naletili na čopor ovakvih malih gladnih reptila, sigurno biste pobjegli brzinom svjetlosti. 3. Utahraptor. Sa svojih 5 metara dužine, Utahraptor je jedan od najvećih dinosaura ove vrste. Isto tako živio u periodu krede. Bio težine oko 700 kila, što mu je sigurno pomoglo loviti plijen puno veći od samog sebe. To je bio dinosaur otprilike srednje veličine, tako da je mogao loviti čak i one veće dinosaure. Pogotovo ako se udruže u čopor, znači ovog sigurno ne biste htjeli vidjeti vani u prirodi. 2. Torosaurus. Znači ovo je jedna vrsta dinosaura sličan kao Triceratops, spada u tu grupu ceratopijanaca. Kao što vidimo on ima rogove, no ovaj kostur na glavi mu je jako zanimljivo oslikan, čak me podsjeća na onu jednu vrstu leptira. Otkriven je 1891. a izumro je prije mnogo miliona godina. Kad bi ovakvi dinosauri danas živjeli, to sigurno ne bi bilo zabavno za nas ljude. No na svu sreću to je bilo doba gdje su ovakvi dinosauri bili normalni. 1. Gigantosaurus. Kao što ime kaže, ovaj dinosaur je bio jako velik. Živio je isto tako u periodu krede, na prostorima Južne Amerike. Genetski je sličan Tyrannosaurusu Rexu. Bio je 13 metara dužine i otprilike 7 do 14 tona težine. Isto kao i Tyrannosaurus Rex, hodao je na 2 noge i bio je mesojed. Ako vam se svidio ovaj video, dajte nam jedan like, ostavite koji komentar i pretplatite se na Tabi TV za još ovakvih videa o izumrlim životinjama i fascinantnim činjenicama. Pozdrav svima i hvala vam na gledanju.